Sasa mingisero mgana lo na FM nhlekani hakwamkela kanongana ko Africa wabula mina ni kalanga pet matebula ngwana rismato jimo xitango mashingirtano jajana makunelo wandandadze mingisero mena kwamkela ngokhonigiselo la gautse ngimpumalanga no West Limpopo kumbe kuma audio streaming yamgana lo na fm.co.za ni kalanga pet matebula ngwana rismato jimo xitango mashingirtano jajana makunelo wandandadze ngona ko Africa wabula namotla kuri rabumune sukura bukumemberi ramwetili ya Nwendzamhala lembe magidmbiri makumembiri mune lembe magidmbiri makumembiri mune ya reri libonu asihlweli kulemberela lo papara reri lembe lo papa matibana kama msirtana mingisera mgana no FM ntsundusha ngwemi yingisela ku 92.0 kuri shondo social lesho xikavanyetiwile nasoko kavanyeta ka koloko swi endla leswaku swi hetelela swi kavanyeta na mphakelo wa vukorhokeri eka tindhawu leti ti tirhisaka xihondzo lexiya xa 92.0 seke swi nga leswi n'wina mi nga va ku mi kha mi ri na swiphiqo swa ku va mi hi kuma mi nga hi landza ka audio streaming eka www.munghanalonfm.co.za kumbe ka audio bouquet ya DSTV 810 se hi ndlela leyi ta kota ku va mi hi kuma handle ka sweswo nongonoko Africa wa vulavula hi ko u sungurile hi ndlela leyi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula khalanga pet mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ravuntlhanu ka Munghana Lonene FM komba ndlela timhaka leti ta nawu lowu fambelanaka na timhaka ta mafambisele ya tidyondzo swi le mahungwini swinene ku na hoyikulu va SAT2 va tikomba va nga tsakisiwi hikuva ku ka ku hlwela timhaka ta ku va ku sayiniwa xinawu bela leswi swi hetelela ku swi tisa ku avana kukulu van'wana va nge swi tisa na nxungeto eka timhaka ta timhaka ta mfumo wa nhlengelo se swi nga leswi namuntlha hi ta va kha hi bula na lava va landzelaka timhaka ta tipolitiki va hi pfuna ku twisisa ku xana swi nga va swi vula yini leswi ngopfungopfu loko eka hi languta eka timhaka ta nkwetlembetano lowu nga koho eka nawu lowuwani hi ndlela yoleyo na ku tlhe ku langutiwa na timhaka leti ti langutaku na timhaka leti ti langutaku ku xana timhaka ta nawu wa mafambisele ngopfungopfu hi tlhelo ra timhaka ta ririmi i vutihlamuleri bya xikolo kumbe i vutihlamuleri bya nhloko ya ndzawulo ke se sweswo swi hetelela swi endla leswaku va na nawu lowu nga hetelela wu va koho hi ndlela yoleyo leswi swi nga hetelela swi langutisiwa kumbe xana a swi ta va swi ri kahle ku va swi hetelela swi lunghisiwa ku ya amahlweni kambe mi ta tsundzuka ku loko wu sayiniwa nawu lowuwani hi president wu hetelela wu fika laha ka ku va ku ku na swiphemu swo karhi leswi swi faneleke swi vekeriwa tlhelo ku va swi langutiwa ku kumbe xana swi nyikiwa tin'hweti tinharhu leswaku ku va na mbulavurisano ehenhleni ka swoleswo swi hetelele swi endla leswaku vanhu va twisisa ku loko se xiyimo xi te tani nawu lowuwani wa Basic Education Laws Amendment Act bela wo ta hetelela wo languta ka timhaka totole se hiyo mhaka masiku lama ma vekiwile ma tin'hweti tinharhu ma hela namuntlha kumbe minduku loko mo languta ti 13 a ku ri ravuntlhanu 13 Ndzati loko president va sayina nawu vumbisi luwa ku va wu va nawu hi ndlela leyi se i mhaka leyi nga ta va kha hi bula yona namuntlha hi ta va hi bula na nkulukumba Makaneta ku nga ri khale hi hafu ku bile awara ya 12 ivi hi lava na n'we mi nga ta anamisa miehleketo mi dzika loko mi swi twisisa ku kahle ntlhontlho wukulu wu le kwihi ka timhaka ta nawu lowu ngopfungopfu loko kha hi langutaka ku na swiyenge swin'wana leswi va ngete swiyenge leswiwani a swi nge tirhi leswi hetelela matsundzuka va DA va hetelele va marcha na va AfriForum sweswo se leswi hi lava ku vutisa wena na wena ku hi pfuna ku twisisana eka timhaka leti ta Basic Education Laws Amendment Act leyi nga hetelela yi sayiniwa a ku ri siku ra 13 ra Ndzati lembe ra 2024 handle ka sweswo mingisero me hi ta twa leti wu nga khoma tona ku sukisela sweswi fikela ka hafu pele wara ya 12 kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a vula tani na hina hi ri ku lo sala ntsena masiku ya 9
ku va hi kongoma ka Xitsonga Music Awards ya vukhume nkaye tshemba ku makama tikumela mathiketi ya n'we leswaku hi ta hlangana le Ankowankowa Stadium khisimusi leri loko se ri ta va ri hundini kwalaya ka ri ta va ri nga se hundza khisimusi kwalaya ka 21 ku mugqivela la wa vhiki leri ya ritako leswaku tindlela hinkwato ti kongoma Ankowankowa ta va hi ri kwa na hambi mati vana no fana ni hleketa ku loko u nge tinkonko wako a hi ya namuntlha kambe namuntlha hayikho hi ya Giyani ya tirhela Giyani mindzuku hi mi tisela nongonoko Africa wa vulavula Twix ka studio 1 amasingita more sweswo swa munduku kambe namuntlha hi vulavula hi timhaka teto ta bela hi twa ku kahle hikokwalaho ka yini ku ri na hoyi hi mpfhuka ku tumbuluxiwe Basic Education Laws Amendment Bill kambe leti u nga khoma tona wena hi tike 0860 002 543 kulosalandzela masiku ya nkaye leswaku tinqambi ta vunanga bya Xitsonga ti ya tlhongwarisiwa siku ra hina mingisero wa Munghana Lonene hi laha hi nga ta va hi langute sweswo swa ku va tanihi rixaka hi tinyungubyisa hi xihina hi ndlela yaleyo tsakisa na hi nxaxamelo wa tinqambi leti nga ta va ti kha ti hi nyanyula hi siku rinkulu swi ti komba kahle ku tanihi xitichi teke xiboho xa ku hi ti kombisa vuhina se swi le ka hina ku vuhina lebyiwani hi byi seketela ku fika kwihi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga ta va mi ri kona tindlela hinkwato ni ri ti kongoma Ankowankowa Stadium hi ndlela ta va kha hi hungasa ku halava va bindula va High Point a khujwana mera khujwana a le kule ku ya hungasa ko ta ri teka riqingho rera hi ku 0860 002 543 dakalexi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela impela hi rito ka n'we mi nga va kume ri pfumala un'wana mingiseri wo sungula nhlekani lowu hi lowu hi nhlekani hayi ni xitava ngoma na dlaya ku va xitshama ngoma akhenza ni pfukile bali ya nkami ya kwale mi ku kumbuka ku yama malava marendzo yo swi tsikini bale ene mi yimele hi vanhu hayi loko malembe ya ta kwala ka mamina bali hayi ni ta mi kucetela mara na nkarhi wo hanya loko i rhandziwa laha misaveni ni le tilweni hi le ku rhandziweni bibele yi ri leswi tsariweke laha misaveni swi vuriwe ne le tilweni leswi rirhandzu ra vanhu ri nga yisiwa ka n'wina hayi ne le tilweni loko mo la ku hatlisisiwa va nge pfumeli va ta ku wa ri na ntirho mujana loyi le misaveni mina a ta ku nghena ka leyi mi nga yi vulavula mi yi kandziyerisa tolo ya swipatsa ivi na nkulukumba xandla xa mupresidente Paul Mashatile va yi kandziyela hi leyi nga vulavula hi mutshamaxitulu Pat Khalanga ivi na MEC Mayila Lebogang wa Gauteng Province a yi kandziyela vanhu va ka hino hi nga tindlala ku tlula mpimo xo sungula vanhu va ka hino hi nga rili hi nga heti lava swa mahala hi za hi ya nghena nghozini va ri vanhu lava ni nga vulavula hi vona vanharhu swipaza leswa n'wina leswi tsarisani hi mavito ya n'wina hikuva loko mi tsarisa hi mavito ya vanhu lava le handle swi ta endleka siku kan'we va tsutsuma va mi siya na tiko ra n'wina ivi loko va mi lava le ka xibalo leyi lava va nga le xibalweni a va negotiate ririmi ra vadivanhlanga laha lava ku swi tiva ku a va vulavuleki vanhu lavaya a tatani vutivi ivi mi sala na ndzhwalo lowukulu wa lomu nga ta mi siyeriwe wona se a hi landzeleleni leswi nawu vulaka swona ku hi ta hambana na yini na switandzhaku hikuva vanhu va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga a hi twi ku dyondzisiwa nteni ta kuma ku loko ni swi langutisa hi analysis ya mina a va yingiseli vanhu vo tala radio vanhu vo chaya tinghoma kusuka Muvhulu ku ya fika veri xigaza Monday ku ya fika xigaza Monday ku hlaya ka dlambadlamba se hi nga cini ngopfu a hi fane hi ta kwala ka va-Pat ku fana na hina hi nga addicted hi kuma mahungu hi dyondza swin'wana a swi bohi ku tshama hi ri moyeni kambe loko nongonoko wu ya hela munhu i va a kume swin'wana xo hetelela n'wina va tirhela mfumo swivara wa mina a ni tivi ku za ni vulavula hi Afrika wa vulavula hambi ku ri manongonoko leyin'wanyana ya kwala ka Munghana Lonene na le ka tiko xetleli va swi hlamuserile leswi ni la ku vulaka swona loko va ka manana mi rhandzana na vanhu
vona va mi va rhandaka ngopfu mi nge va na ti-tentacle ririmi ra vadyivanhlampfi ve le handle a mi va tivi na vakokwa wa vona na vatswari va vona mo fika mi rhandzana na vona ku rhandzana a swi arisiwi na vumbiwa a ri ali ku i nga rhandzana na mani i nga tekiwa hi mani na mani kambe lexi hluphaka i rirhandzu muni ri loko rhandziwa wa ka manana wa tiko leri a rhandziwa swi ya nghenisa timali ni vula yini na lava ka Hawks va nga maphorisa ya hina ve le ku laviseka nandzu wa ka manana loyi a ti humele penceni ku ya wisa va n'wi tekele mali yo ringana 2 million i ya yi rhwalela ku ni 2 million ko ku sungula ku jambisi ku hlaya ka xivulavuri lexi mi nga xi clipa kwalani ka xivulavuri xa n'wina lexi mi nga nghena hi xona moyeni xi nge mi ta kuma i vavanuna va famba ku va rhwe masaka tinhlokweni hi switirese swo tekeriwa tindlu ku tekeriwa vana ku tekeriwa timali loko byi tekeriwa sweswo swo vutomi se ni byele loko munhu a ri wa le Ghana va ta n'wi lava va n'wi kuma kwihi a ku tekele 2 million loko mi rhandzana na vanhu mi nga pfumeli ku radio yi le ku mi tsundzuxeni mi nga yi timalini i timali munhu to yena a ku humesa ya wena ya penceni mina ni ta ka tiloni yena wanuna hi leswi ndhavuko wu tiva ni wu tivisaka swona wanuna a vekeli mapeni ya yena yo hlaya a tafuleni a ku kata mina hi ku na ku rhandza i rhambi ra xisati ni ku rhandza njhani a ni tleli wehe ivi ku tirha ya yena mali hikokwalaho ka yini van'wanyana ni vulavula ni tetani lembe leri nga hela hi vulavurile ka Nungolo hi maphorisa i robiwa njhani i ri phorisa swi ri na kwale xiphoriseni wa ka manana hi leswi nga vulavula hi xivulavuri xin'wana ka Nungolo ku mi lo nghenisiwa hi sweswi a nga vula a ku vuli mina a nge te van'wana va nghenisiwa hi ku va rhandzana na hi swigangu sorry ku vula rito leriwana ni ta ni ri lava ri nga ta pengisa nomo wa mina kambe mi nghenise ku yini ku tibuku leti hi ti hlaya ku xiphoriseni ti endlela ku hi pfuna vaakatiko loko se ku tlhela ku robiwa n'wina mi tekeriwa timali ta tipenceni mi ri maphorisa a no ha swi twisisi ni ri va ka hino munhu hambi a ri ku rhandza ka njhani swivara wa mina mi nga pfumeli swi talela ka ATM ya n'wina swi nga yi ka timali ta n'wina swivara na mina na van'wana swi kahle hi ku na vanhu van'wana lava hanyaka va ku fa ka yin'wana i ku pfuka ka yin'wana ku na lava va sukaka va tlhela va byela na vavasati va vona va ku loko lo va Peluka loko lo va Pet Khalanga loko lo va Kenny Manyazini hi vuyeriwile ku va tirha ka Munghana Lonene Pet Peluka a tirha ka mfumo Manyazini na mathekisi famba ya tirha a tlhalela wanuna ni vulavula leswi mi nga na vumbhoni ku va ni ri phorisa a tlhela ku ni ya ku tirheni a endleni tiwili September ku yita a swi lavi mali wili i mahala n'we mi nga na swimalamalani mi tsala vana va n'wina loko a hleketa ku i ta kuma nchumu i to kuma ku lo n'we 100 swivara kenzeli swivara 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela ka ha vula hi ri 92.0 yi le ku tirhweni hi va Sentech ya ku ri masiku ya mbirhi tolo na namuntlha se swi nga leswi n'we mi kumaka vukorhokeri byolebyo kwalano cicacicani mi ringeta va 91.3 mi ringeta va 92.6 kumbe mi ya ka audio bouquet kumbe mi ya ka www.munghanalonenfm.co.za nakona ku Afrika wa vulavula i makume mbirhi ntsevu timene tibili awara ya 12 un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani hi minhlekani sini nhlekani aye Butpet aye niphukile ifokele minjani baba iko akenza i Dr. Tibana Khonuku oh Tibani akenza swinene mani loko mi ri kola layinini la swi fambe njhani yi pfurile garage ayisifula Butpet so tshembisa se ni vone vanhu vo tala ndi tisa ku khensa ngopfu eka Munghana Lonene hiko ku va mi kumeke yi presentiwile mhaka leya ka n'wi yi tsekatsekise ndhawu ya hina lero hinkwako lani mi fambaka ni inquire koho sweswi hinkwavo va yime hi milenge ku leswi a swi endlaka mbhunu leyiwa a swi amukeleki a ni eka station commander wala a Khonuku a hlamusela leswaku a ku na contempt of court leyi maphorisa ma nga taka ma ta ni khoma ni ya na le ka spokesperson xa province tatana Mdluli brigadier Mdluli na ye a nga pfumelelana na swona leswi vuriwaka hi mbhunu leyo hi pfumbule timhaka to tala hi mbhunu leswi a swi endletelaka la leswi nga riki nawini ku katsa na kambe xivutiso lexi ni nga mi vutisa xona ni te yi pfurile garage a yi swi pfuriwa Butpet mara swa tshembisa swi fika kwihi sweswi
imana nga mkhoma mavoko ya ku pfula garage namuntlha a hi nge a yi fanele yi pfuriwa namuntlha imana a fanele ku endla yini baka masipala va hlangana namuntlha ku va ta discussa ku va yi huma njhani hikuva va tiva va nyikile se va ri loko vo kumeka va pfula lava va hlasela hi xinawu va swi lava va kumeke va rhange va hlangana hinkwawo town planner municipal manager na the legal guy va fanele va kombisanile ku i yini leswi va swi tivaka hi case leyiwa mara ku aludiwe swilo swa ku tala ngopfu leswi a swi endleke xikan'we na ku filling station ya hambi loko la ku agiwa ku yi le ka ndhawu ya wrong a yi fanele yi le ka R40 kumbe xana ni tivi ku yini swin'wana leswi ka leswi a nga swi vulaka ya yehe a Dwar Slope yo yime yo fana na mi exactly ka leswi nga xiswona ku pfumburiwe na swa ku na papila ra approval ya Sanral a nga na yona hambi a ri yehe a nga nghenangi hi Sanral u nghene hi municipality street ka ti-garage leta yehe se swi vula ku lava va ngete va ta hlangana n'wina swi vula ku va ta mi nyika rini mpfumelelo wa n'wehe wa ku mi kota ku pfula ve ri va ta mi nyika rini hi ku se khisimusi hi leri phela va ni tshembise ku ni ta mundzuku va ta va hlangane namuntlha se ni ta kuma ku va ri yini mara va le vuhosini se va ni tswalerile papila ra ku leswi a swi endlaka a va yimi na swona hi pumbule na swa ku laha ndzeni ka jarati leriya ku na laha nga aka ko garaji ya yena a hi ndhawu ya yena i ndhawu ya le vuhosini wo va tlimbetela hikuva va nga dyondzangi va nga ri na mali mara va le ku rileni swinene swa ku va tekerile ndhawu ya vona se swi vula ku ri siku yi pfulaku mi fanele mi sungula ku hlayela masiku ku yi pfule namuntlha ivi mi hlayela masiku ku tlhelela ndzhaku mi ya kamba ku loko yi tlhelela ndzhaku yi ri mi kavanyeteke masiku mangani ivi mi landza va nawu mi fanele mi yisala ndzhaku hi mhaka yaleyo mi nga pfumeli ku munhu a huma njhe a nga mi rihangi ku va a mi hetele nkarhi wa n'wina mi nga koti ku tirha tin'hweti letiya hinkwato na khensa vutpet ngopfu ni khensa contribution ya n'wina ku nghenelela ka n'wina swi ni pfune ngopfu se a ni ri ka stage xa ku va ni ri ka so depressed mara mi ni endle ku ni pfuka ni twa ni xalamuka ni va na matimba nakambe endzhaku ka loko ni tekeriwe swilo swa mina ni landzelele nawu hinkwawo ka hinkwaswo ka swona kume certificate swa mara ku na lexi ni nga xi kuma hi ku bribe ni lo aplya va ni cheka va kuma ku na qualify va ni pfumelela ka hinkwaswo se ni khensile ngopfu ka Munghana Lonene leswi ni nga ni endlela swona ku khensa hina dokodela hi ta twa hi n'wina hi Mvhulu ku swi famba njhani inkomu a khensa sweswo mingiselo mavona loko se swi kha swi famba swi kutani hi swo hi lavaka swona kambe a hi sunguleni hi twisisa timhaka leti ta bela kahle hikokwalaho ka yini ku ri na hoyi sweswo hinkwaswo mingiselo me hi ta swi endla endzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yina hi amukeleni mhlayo wa mahungu ni twe ku ri na Mixo Justice Machine na ku pfumela ku na sweswi ku nga va ka ha ri na yena loko ku nga ri na yena hi ta swi twa kwala kambe hambiswiritano ya ha vukupela awara ya 12 sweswo mingiselo Munghana Lonene FM na ku ya Afrika wa vulavula ka xitichi xa wena Munghana Lonene FM mutivi kumbe un'wana wa lava va landzelelaka timhaka ta dyondzo ku ri kumbe Hendrick Makaneta hi vo hi nga lava ku bula na vona sweswiwani va hi nyikanyana xifaniso kahle hoyi leyi yi le kwihi president a va ku ti-13 ta December ti nge fiki ke siku leriya hi ti-13 ta September hi ravuntlhanu leriya kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalani ke hi ku ka Munghana Lonene FM loko hi ku haxa nongonoko Afrika wa vulavula hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona tatani Makaneta enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene enhlekani la khensa lexo va na valingiseri va Munghana Lonene a hi buleni nyana ka ntsongo kumbexana swi ta hi pfuna ku twisisa nyana timhaka leti hi siku ra vu-13 ra n'hweti leyi ya Ndzati lembe leri president va sayine nawu wo va nawumbisi wu va nawu ivi va ku na swiphemu swin'wana swi nga ta va swi yimele tlhelo ku ta sungula ku njhekanjhekisana na swona va swi nyika tin'hweti tinharhu kumbe sana hi sunguleni kwalano leswi swa tin'hweti tinharhu a ku ri yini leswi swa tin'hweti tinharhu a ku ri mhaka ya ku ri lava vo ka va nga pfumelani na mhaka ya clause number 4 na clause 5 ya Bela Act ku ri sweswi na ka ha ri Bill Act va kota ku ri va nyika president mavaka yo twakala ku ri why va fanekele ku ri va scrapa 4 and 5 tona ti-clause teto ti nga ka
aka bela bill ya masungulo yi vulavula hi mhaka ya admission ku ri loko vana va nghena swikolweni va mukeriwa ku ta va na policy leyi nga ta final decision yi nga ta teka hi head of department or kambe yona HOD. And then mhaka ya vumbirhi ya clause number 5 leyi bulaka hi mhaka ya ririmi language policy ku ri ku na swikolo leswi dyondzisaka vana hi ririmi ra Afrikaans. And then na yona mhaka yaleyo loko vatswari va nga twanani na yona va nga yisa mhaka leyona aka HOD, and then HOD yu na matimba ya ku ri a nga yi vekela tlhelo. So i mhaka leyi va vandla ra DA na va AfriForum na va Solidarity Union leyi yi nga yimela ngopfu vanhu va vo basa or mabuni loko no yi veka tani hi vona lavo voka va nga twananaku na yona mhaka leyi ku ri va swi vona ku ri loko yi ya mahlweni swikolo leswi hinkwaswo leswi nga na leswi dyondzisaka hi Afrikaans swi nga helela hi matimba hi ku ri ku ta nghena vana hinkwavo lava humaku aka ti-language ta different. So president a va nyike nkarhi va kota ku n'wi convince ku ri why clause 4 and 5 ti nga fanelangi ku humela mahlweni. So a va nyike yona 3 months. se swi nga leswi loko vanhu swiyenge swo fana na vasatu leswi swi kombisaka ku vilela swi nga va swi susumeta hi yini xiyimo xa muxaka lowu. Loko ni vutisa xivutiso lexi ni kha ni suka ka background leyi tatani Makaneta ya ku i khale vana va kha va hlupheka la Afrika-Dzonga hi timhaka ta dyondzo hi ku angarhela ngopfungopfu va vantima va kha va dyondza swikolweni swo ka swi nga hlayisekangi, va kha va dyondza swikolweni swo kala switirhisiwa sweswo kambe a va bona va lava va South African Democratic Teachers Union a va ti komba ku hiteka ku fana na leswi va hitekisaka xiswona hi timhaka leta ta clause 4 and 5. Ku nga va ku ri na yini xin'wana ku xikulu hi ku vona ka n'we xi susumetaka ka xiyimo lexi? Vavasatu va pfumela na mhaka ya ku ri ku nga vi na xikolo lexi xi nga amukele ku vana hi mhaka ya ririmi leri va ri tirhisaka exikolweni. So swikolo leswi vulavulaka hi swona ngopfungopfu la madorobeni la Centurion ku na xikolo xin'wana va dyondzisa hi Afrikaans. So loko mina ni ta ni ri Makaneta ni khome n'wana wa mina loko ni lava a nghena lahaya xa masungulo lexi va ni byelaka xona ku ri n'wana loyi a nge koti ku ri a dyondza ti-subject ta ku hi Afrikaans, therefore swi ta tsandzeka ku ri a nghena. Ene na mina ni ri mutswari na swi tiva leswaku swi ta n'wi tikela loko o endla mathematics a endla na tin'wana hi Afrikaans. So SADU yi langute mhaka leyi ya ku ri mhaka yaleyo yi herisiwa yi nga ha vi kona. Mara ntsena lavaya va pfumelanaku na mhaka leyi bona va vulavula hi mhaka ya mother tongue education ku ri loko hi ya laha ka nawu wa tiko ku nga yona constitution ya hina languta section 29 loko hi hlaya na subsection 2 ya vulavula ku ri munhu un'wana na un'wana la swi kotakalaku kona munhu un'wana na un'wana kambe un'wana na un'wana u fanekele a dyondzisiwa hi ririmi ra ka vona loko a ya xikolweni. So loko mo languta kahle laha ka Afrika-Dzonga la ko va mhaka ya Afrikaans ntsena na English leti nga advanced hi kona laha va kota ku ri va dyondzisa. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. It's something that I'm getting alone in the family comment ku ve ku nghenela xin'wana makwavo ni khomeleni potendri ku ve ku nghenelela va mavhengele loko va fika va fikile ve ra ku yimiwa hi ndlela yaleyo kambe a mi kha mi kombisa ku na lava timhaka ta mother tongue education leyi yi tikomba ku na yo lava va pensal bele ku tirhana na yona ku yi hoxiwa swi tikomba ngeti ku swi ta fika la swi kotlembetanaka hi ku loko ku ve sweswiwani hi ri hi nga bela act a yi pfumeli ku vanhu va teka xiboho xa ku hayi hala vana ku dyondziwa Afrikaans hala ku dyondziwa yini ivi HOD ku vana va dyondzi hinkwavo swi ta tika swa mother tongue education a swona hi swona nkulukumba
swi ta tika ngopfu hi ku ri mhaka ya sweswo swi vula leswaku mhaka ya mother tongue education yi ta fa yi nge humeli emahlweni hi ku ri loko HOD a va ngheni hinkwavo sweswo swi vula leswaku ku ta va na diverse language policy laha swi nga ta endleka ku ri common language leyi tivaka hi vanhu vo tala ene a nkarhini wa sweswi vanhu hi ku tala ka vona va twisisa English ku tlula Afrikaans so sweswo swi vula ku ri va ta fanele ku ri va yi cinca and then yi ta namba yi dlaya mhaka ya Afrikaans hi leswi mi vonaku vandla ra BA na rona leri ra AfriForum na lava Solidarity va lwisa yona mhaka leyi hi ku ri ku tala ka vona i valungu lava va tirhisaka Afrikaans so va vona ku ri Afrikaans yi ta namba yi fa yi nga ha tirhisiwi laha Afrika-Dzonga. A hi hetseleni Bote Hendrik mi ni pfuna ku okay hi tiko rin'we hi Afrika-Dzonga rin'we i ntiyiso na mina pfumela sweswo ku hi fanele hi va hi hlangana hi endla swilo swo fana hi endla swilo swin'we ngopfungopfu loko hi ri hansi ka mfumo wun'we kambe xivutiso i ku hi fikise ku yini laha i ncini xi nga endla ku hi 30 years hi ri ka xidemokirasi van'wani va vona ku hayi a hi fanele hi endlisa leswi kuve loko hi nghenela ka xidemokirasi lexi na ta mi nyika xifaniso lexi xikombiso lexi hanyaka Bote Hendrik a hi ri na xikolo va xi vitana Kheto Nxumalo xin'wana xa xikolo xa le henhla swinene la eka matimu ya dyondzo ya Afrika-Dzonga a hi ri na xikolo Lemana a hi ri na xikolo Ripambeta a hi ri na xikolo Bankuna a hi ri na xikolo Rivubya i swikolo leswi vana va swi navela ku vana va va ya dyondza kona laya sweswiwani se i minduti ya swikolo sweswo loko yi swi pimanyisiwa na leswi swi xiswo loko hi nghena ka xidemokirasi lexa n'wina se xivutiso i ku a hi mhaka ya ku mi tsandzeka ku ndla leswi a mi fanele mi swi ndlile tanihi mfumo ivi se mi la ku tumbela hi timhaka leti ta ku tisa milawu leyi yi nga hi ku na leyi nawu walowu hi vulavulaka wona a wu khumbi ngopfu mina ndzi tshamela ka manghena purasini wu khumba n'we mi tshamaka va Centurion ku nga n'we hi nga mi vhotela vo tala va n'we i ntiyiso i mhaka leyi na hina a hi bula na vona va mfumo ku ri instead ya ku ri va lwa na swikolo leswi swa Afrikaans va ku va swi cinca and then ku ri swi va swa English a va fanekele va humela mahlweni va developa swikolo swa hina ku ri ku va na xikolo lexi kota ku dyondzisa physical science mathematics hi marimi hinkwawo lama nga na wona ku Xitsonga Xizulu Xitswana hinkwawo lama ya wona i xi lexi mfumo wa hina va fanekele va xi endlele in the past 30 years mara mi vulavula ntiyiso aka nkarhi wa sweswi va tsandzekile u must be honest ku ri va tsandzeke ku yi endla mhaka yaleyo so hi ku ri ma vona Afrikaans na yona yi teki nkarhi wo leha ku ri va yi developa ku fika laha yi nga kona a sikuni ra nyamuntlha in fact yi teki more than 30 years na yona Afrikaans loko va ha sungula a yi nga ri aka xiyimo lexi yi nga aka yona enkarhini wa sweswi so yi va teki nkarhi wo leha ku ri yi vhela yi va ya ikhonomi na le tibangeni va kota ku va na tibangi leti a ti ri ta vona and then na ti-university mi ta tsundzuka ku ri ti-university to fana na va University of Pretoria va Stellenbosch University na tona swikolo swo tala a ti dyondzisa hi Afrikaans so va yi teki nkarhi wo leha so laha ku nga feyila government ni hleketa ku ri meskin na vona va nga na va feyile hi mhaka ya ku ri a ku nga ri language yin'we leyi a va yi langutile a va fanekele va developa Xizulu Xitsonga Xivenda ku ri all of them hi nkarhi wun'we ene ku developa language yin'we ntsena ku teka nkarhi and then ku teka na ti-resources until such a time la ti-textbook ti nga ta translatiwa ku laveka ti-professor va tshama hansi ku ri na ti-terminology leti nga kona leti ti kota ku developiwa thoroughly ku ri ti kota ku fika laha ka xiyimo lexi nga fanela mina loko ni langutile ku vulavula ntiyiso Bote Hendrik a ni ri ni hlohlotela ku va na xihlawuhlawu xi ya mahlweni kambe no vula ku leswiwani ko va matlhelo man'wani ya ku tlhelela ndzhaku ka ku se hi na xinghezi kumbe hi na English hi na Afrikaans loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta mother tongue a kha ha tika hi Afrikaans yi kona tick English yi kona tick Xizulu a hi ngheniseni tick
Xitsonga hi ngheniseni swa a hi ta va hi kha hi ya mahlweni se sweswiwani phela loko se mi ya tlhe mi swi pfuwapfuwa mi ya tlhelela ndzhaku swi vula ku se mi ya tlhe mi ya ematshan'wini ya ku mi ya mahlweni mi endla sweswi swi vulaka ku ya hi vumbiwa swa mother tongue education mi le ku sunguriseni hansi hi mhaka ya ku ha mi ndlangi nchumu 30 years leyi hinkwayo. Problem leyikulu kumba yeleyo hi ku ri loko hi langutile loko mo languta na vana lava va kulelaku laha madorobeni lava hi na problem ya ku ri ku tala ka vona a va ha koti ku twisisa marimi lama hina hi ya bulaku u kuma ku ri wani ku na munhu i huma hala ka Malamulele n'wanuna i teke ntombi yo huma hala Eastern Cape and then luya wa le Eastern Cape i vulavula Xixhosa a nga tivi Xitsonga and then loko va vulavula va tshamile va ake swin'we a n'wi lovorile andlwini u kuma va bula hi English and na n'wana luya wa vona hi ku ri va tshama va ri vambirhi ntsena kwalaho u kuma in most cases a heleta na yena a ri more attached aka English ku hindza ti-language ta ka vona hi sweswo swi endla ku ri na loko va fika makaya i kuma va nga koti ku ri va nga bula na vakokwani hi marimi lama ya nga fanela ya ka vona i kuma n'wana se a lava ku vulavula na kokwani wa yena hi English so mhaka leyi ya class 4 and 5 again yi ta ku endleni problem yi ta vanga problem yi kula ku hindza hi mukhono hi nga aka yona ya muntlha hi ku ri the majority va ta studyisa hi English ku ya kuyili va nga develop ti-language ta yena ene xexo swi vula ku ri loko nkarhi wu famba ta ku hlogeni swikolo swa ku ri na loko i ri na n'wana hala kaya at least hi Saturday i n'wi kumela tutor leyi nga ta n'wi dyondzisa Xitsonga or yi n'wi dyondzisa language leyi nga African language hi mhaka ya ku ri va exposed ngopfu aka English ku hindza marimi ya vankhulu wa vona. Hayi ni mi twe buti Hendrik ka ta tika la ka ta tika la mina tani sweswi ni nga vula buti Hendrik ku a ni ri xihlawuhlawu xi kahle kumbe xi kahle kambe mina ni vula ku hi nga tumbeli hi swa tipolitiki na yini eka hi onhela vana va hina vumundzuku hi ku loko sweswiwani ni langutini tshamini ni titani ni le ku ti vutiseni ku loko hi sindzisa ku hinkwato hi ya dyondza hi Xinghezi leswi swi nga kahle swi ta vuyerisa va mani a swi ni khumbi mina ka Manghena kwale ka Manghena leyi a Radzambo kumbe kwihi ta va ha dyondzisa sweswi hi nge le ku dyondziseni swona namuntlha a swi nga cinci se swi vula ku hi le ku pfuneni ku lwela vo va lava va ti-elite va lava nga ku le henhla ku vana va va kota ku nghena Centurion High va kota ku nghena kwihi laha ku nga ngheniki lava nga ta tlhe va mi siya va endla ti-private school ta vona. I problem leyikulu that is why ku ri government ku ya hina mfumo lowu tsandzekile se va lwa na lavaya va Africans ku ri ku mo tlhogomela lavaya va Africans bona va koti ku ri language ya vona va yi developa that is why na vana va vona loko va ri na amakaya va vulavula Africans ntsena na n'wana wa 7 years wa 5 years Africans yi kota ku yi vulavula fluently hi mhaka ya ku ri va yi developile yi kona laha va nghenaka kereke kona hi Sunday va rhera hi yona kerekeni loko va ri atiphakeni ku vulavuriwa yona loko va ri exikolweni hi yona Africans so mhaka leyi ku ri kumele hi lavaka na hina i ku ri loko n'wana a ri a ka Malamulele a fanekele all these subjects a ti dyondza hi ririmi ra ka vona ku ri a nga koti ku rivala laha humaka kona hi ku ri loko munhu o rivala laha yena a humaka a ri kona i problem leyikulu laha tikweni a nge koti ku tiva ku ri ya kwini loko u nga swi tivi ku ri huma ri kwini. Khensile buti wa mina hlayisekani ku dya ku engeta ku khensa yena inkomo buti Hendrik Makaneta lava hi bula na vona mingisero Munghana Lonene FM va hi nyika xifaniso xa hi laha timhaka leti ta nawu lowu wu vulavulaka ko ririmi na timhaka ta hinkwaswo leswi ka swi vuyerisiwaka ka mpfumelelo wa mfambisi wa ndzawulo n'wemiri yini 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela la Polokwane nga tshama kona la na swi vona swikolo leswi nga ka khumbekaku la Hoërskool Pietersburg na le xa Laer School Pietersburg hi swi nga khumbekaku va lava ku yisa vana la hi fika la Polokwane mi ake swikolo se hi le malembe ya 30 hi ri ka xidemokirasi amatshan'wini ya ku lunghisa leswi swi nga mi tsandza ku swi endla mi la ku bvinyabvinya swi nga kona kumbe hi swona a hi mi twaneni 0860002543 ndaka leswi
hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Kamgana Lonene FM komba ndlela ya amkeleni loyi mingiseri hi twa ku angula kwini nhlekani mi amkeleni kamgana Lonene va xumi Butseka. aye papa I Pholas kwala ka Xihoko. aye papa Nawu lowu bela Butseka wu ta teka nkarhi ku lunghisiwa. Ma swi hleketa loko hi 76 ku karhi le xilungwini ku lweriwa ku ri ririmi ra Afrikaans a va nga ka va ri dyondza vana lava ka hina hi ku ra va tikisela. Sweswi leswi swi vana vanhu vambirhi loko va lwa Butseka loko mo tirha ku va lamula va ala mo va tshika na nawu lowa bela lowu a wu lawuleki mhaka ku ri milungu wa ha lava ku a dyondza ririmi ra ka voho a ri tekela nhlokweni leswaku i ra ka voho. Se tanihi hina vantima hi tolovele ririmi ra Xinghezi ku ri loko hi dyondza rona hi twa ri hi hatlisela ngopfu. Se ku na vanhu lava va kotlombetaku leswaku voho va hanya ririmi ra xilungu ku a hi reni makhalati valungu. Hambi ku ri vo vanhu vantima va kona lava hanyaku na makhalati va nga ha ri tiveki ririmi ra ka vo va vulavulaka xilungu. Se kwalano ku na ku kotlombetana leswaku loko ho tirhisa nawu lowa bela hi ta lahlekeriwa hi xilungu xa ka hina. Ku nono hi ri seketela leswaku bela yi nga vi nawu lowu lavekaka. Ene ka hina vantima hi twa swi ri kahle mara swi ta hi tikela ku ya mahlweni hi ku a ni ku loko karhi hi dyondza ririmi ra ka hina lomuya hi famba ku hi tirha kona a hi nga ta hlangana na rona. A hi reni sweswi munhu wa ka hina i tirha na valungu loko va ku kani Afrikaans praat ri nie loko vo jy wat hierso gesteel iri ek ni ek mara i tsandzeka ku is ni ek ene valungu swa switwa swi ku is ye se ma swi vona ku tikanyana ka swona. Leswi mi swi vulaka swi na ntiyiso ngopfu ku tin'wana ta tindzimi ta hina ku fika sweswi a ti nge yisi helo ina kambe miri yini hi vanhu lava va ha lavaka ku voho va tshama va ri kule loko ku ri ku a va lava ku hlangana na hina a swi nga antswi va tindlela swikolo swa voho sweswi swo ka swi nga ri swa mfumo leswa mfumo hi swi tiva ku hinkwaswo swi ta va swi ri swa hina maAfrika-Dzonga swi nga ri na mhaka ku hi vulavula ririmi rihi. Ene kwalani mi tiyise ngopfu na sweswi va tindlerini swikolo swa voho hi hina vantima hi fositela ku n'waname a ni lava a dyondza xilungu i lava ku a hundzuka milungu a tshika xintima. A nga lavi ku a hundzuka milungu a tshika xintima a ni i languta liya mahaku hi vulaka ya ku ni ta xi dyondza Xitsonga xexo kambe a ni nga hlangani na xona leti ni nga ta va ni kha ni lava ku ya tirha kona. Hi swona mara sweswo Butseka a hi yeni leswi hina hi endlaku mother tongue hi nga ti English a hi dyondzeni yona hi kha hi dyondza na xo Xinghezi xexo ku hi ta kota ku ya tirha leyi. Na metweni a mi vonisa ansi na metwa papa hi ku hi tolovele xo Xinghezi Xibunu a hi tolovelangi ze hi ku nenge henhla joni hi 76 a ni ku a hi chava ku ekini eka hi koti ku vulavula mara Pholas n'wina hi ka dit almos ek het goed gehoor dat jy gehoor dat jy praat dit al ja kan ek goed Afrikaans praat Butseka. So waarom hou nie van hom nie? Hoekom hou nie van hom nie? Want jy kan hom goed praat. Ja, maar ek lyk nie vir 'n daai wat ek nou ek is Mtsonga ek wel English praat ook Xitsonga. Hayi nemetweli papa na khensa swinene papa mina ni mukheseli vana na ku hela ka vhiki lokunene hi ta hlangana ka minongonoko mindzuku inkomo 0860002543 a hi buleni man tipolitika hi ti vekini tlhelo hi languta timhaka ta vumundzuku bya tiko rero mata lexi ya ku endlekeni hi lexi swi tsaleni hansi leswi wu ta pasa nawu wa bela ku ya hi sweswi wu nga tsarisiwa xiswona ivi se swikolo swo fana loko i ri laha Polokwane xikolo lexi kumbexana va nga ta ku war
World School Pietersburg va kuma se xicinca va ku se hayi mi ta amukeriwa ku ta langutiwa ku tele vangani ivi ku tala va lava nga ta tala ivi nhloko ya ndhawu leyi ka hayi laha ku ta dyondziwa hi xinghezi a ni ivi lava va nga endla xikolo lexi ya va nyiza va ya endla yini va ya tindlela swikolo swa vona swo ka swi nga ri swa mfumo ivi n'wehe mi ya mahlweni mi ti dyondzisa sweswi mi dyondzisaka xiswona vona va ya mahlweni va ti dyondzisa va dyondzisaka xiswona loko tumbuluxiwa mintirho va teka va lava va ka vona n'we mi nga tumbuluxi mintirho loko mi kuma mali mi ya xava timovha ta 15 i ri wexe ivi vanhu va ka n'wina vo tiva ririmi ra ka n'wina va nga tirhi nchumu ivi vusiwana byi ku vuyavuyanga a hi mi tweneni mani ya sungula hi kuma mahungu ya misava awara yan'we kusuka kwalano hi ta va hi kha hi teka tinqingho ta n'wina hi tlhe hi bula na muhleri wa tipolitiki lava nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kahle ano ti vulavulela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. hi le ka Munghana Lonene FM komandela xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko Afrika wa vulavula hi le ku kuma good enough mashikhu hi bula na yena hi twa ku tipolitiki leti nga va ku ti ri koho ti nga va ti ri tihi leti kumbexana loko ti ri koho leti na n'we swirho swa the South African Democratic Teachers Union na n'we van'wani vadyondzisi na n'we van'wani vatswari a hi vulavuleni hi timhaka letiwani Basic Education Laws Amendment Act yi pfuna yini a hi vulavuleni mhaka yeleyo leswiwani swi ta hi pfuna ku hi kota ku twisisa ku anakeni tinyimpi leti nga le ku lweni hi mpela i ta hina hinkwerhu tanihi ku lweriwa hina kumbe vo ti lwelake va lava va nge le ku lweni nyimpi leyi hi leswi ni lavaka ku hi vulavula hi swona mina na wena eka nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM kambe good enough mashikhu ni ta bula na vona kambe ntsena endzhaku ka loko ri kandziyela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Khume minute ku bila awara ya 13 ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi tu muhleri wa tipolitiki va hi pfuna kahle ku nga ku ri na tipolitiki kumbe swiyenge leswi nga le ku alaneni na timhaka leti ku na vanhu loko u languta wo yingisela premier wa Gauteng wo yingisela va South African Democratic Teachers Union wo yingisela va SACP wa switwa ku na nsusumeto wukulu wa ku lava ku vona ku Bela Act yi hetelela yi va yi simekiwa hi laha ku heleleke impela ko va ku ri ku tsakela ku antswisa xiyimo xa dyondzo kumbe ku na nyimpi yin'wana yikulu yi nga va ku yi kha yi lweriwa ke ya tipolitiki yi nga va ku hi nga yi tivi a hi amukeleni good enough mashikhu i ni kombise pala siku rin'wana kambe hayi namuntlha hi kona la mashikhu nhleka hi pfukile minjhani a khensa swinene ku twala ku ri na moya la mi nga kona mi ngo enyana ku mi kota ku twala kahle timhaka leti nga le ku endlekeni ka Bela Act good enough mi vona yini n'we tanihi muhleri wa tipolitiki laha ku na politiki ya ri tala ngopfungopfu ka SACP na SACU na van'wana lava tirhaka na African National Congress hi mhaka ya ku ri SACU ku laveka tsundzuka katsongoanyana ku ri ndzhaku leyi i 2014-2015 ku ve na mhaka ya ku ri Limpopo ku nga vi na textbook tin'hweti ku va 8 tin'hweti vana va xikolo va nga kumi textbook vo thichara va ku ri i timember ta SACU a va ya tlilasini masiku hinkwawo mara ku nga na leswi endlekaka van'wana va kume textbook endzhaku ka ku ri ku va interfera section 27 NGO leyi va ku na section 27 hiko laha yi voneke vanhu va swi kota ku kuma ti-book so leswi swi ku byela leswaku SACU a yi karhateki ngopfu hi mhaka ya ku dyondza kumbe hi mhaka ya ku lulamisa dyondzo ya vanhu va muntima so leswi swi endleka sweswi leswi va swi endlaka sweswi i mhaka ya politiki ya ku ri minister a nga laveki Bela i ndlela a ri yo i minister ya ku ri huma ka Democratic Alliance na ku ri sweswi loko section 4 na section 5 yi ta tirhisiwa hi ndlela leyi va lavaka yi tirhisiwa yo yi ta teka ngopfungopfu matimba ka tikolo kumbe ka ti-LGB yi ta nyiketa mfumo ende kun'wanyana ku laha khoneke ko vanhu va Democratic Alliance fana na le Western Cape hi ku ri ta kuma leswaku nawu wa voho wa ririmi le xikolweni kumbe admission ku hambana ngopfu na nawu wa tiko hinkwaro kumbe na Schools Act hi ndlela leyi tiviwaka hi yona sweswi ene kwalano mi ta ku hi kona ku nawu wu ta hambana swi vula yini leswi swi vula ku se
loko i ri a Western Cape ku to ve hinkwavo lava va twaka ongeti ku dyondza na hina van'wani hi fanele hi dyondzisa leswi swi va tsutsumela hala na hala. And then section 4 i vulavula i mhaka ku ri ku ta laveka section 4 ya ku ri zero Ramaphosa hi nkarhi leyi a ta sayina nawu leyi u vulavula ku ri ta suspend section timbirhi u suspend section 4 na section 5. Yeah. So section 4 i vulavula mhaka ya ku ri admission ya le xikolweni ku ta va responsibility ya mfumo ka provincial government hayi ya SGB. I mhaka ku ri ku vonile ku ri loko admission yi tekiwa i ti-school governing body u kuma leswaku tikolo tin'wanyana a ti kombi i ndlela leyi vanhu va la Afrika-Dzonga va hambanaka hi yona kumbe le ku va hi xilungu va ta ku na population dynamics la Afrika-Dzonga valungu va ta i 6 kumbe 7% kumbe 9% ya vanhu mara u kuma ku ri le xikolweni i 99% kuma ku na 1% ya vanhu vantima kuma ma-India kumbe vanhu van'wana makhalasi. So i nawu wa khale xikolo a swi fanele a swi teka xiboho xa ku ri i vo mani lava ta admitiwaka ka xikolo lexi na loko u kuma leswaku ku na transformation agenda kumbe ku na ku lunghisa loko ri department lavaka ku endla mara loko xikolo xi ku i policy ya hina SGB ku laveka ku ta tirhisiwa Afrikaans la xikolweni a kuma leswaku swi tsandza katsongoanyana ku ri government province a kota ku ta ku loko na vanhu lava lavaka ku dyondza Xhosa kumbe Xitsonga kumbe Xichangani ku laveka na n'wini ta wa dyondza i ririmi. So section 5 yi vulavula hi mhaka ya ririmi hi ku ri SGB i ku ta laveka i recommend ku ri hina i lava ku dyondzisa vanhu Afrikaans kumbe lava ku dyondzisa i Tshivenda. So i teka leswi i xisa ka province HOD va ta ku hina loko hi languta ka state swi komba leswaku laha mi tshamaka ku na Vapedi ku na Mapulana so ni nge swi koti ku ri mi ta va na policy ya Xitsonga na Tshivenda ntsena ku laveka ku va na Swipulani maka ku ri ku na Vapulani. So sweswi munhu a nga swi kota ku endla xikolo le Giyani a ta ku nomeka xikolo xa mehe ku ta dyondziwa hi Afrikaans na English ntsena ku na swilo leswi va nga swi kota ku swi. So DA i ku laveka swi va tano ANC i ku laveka provincial government va yona leyi tekaka xiboho xa ku ri ku ta va ririmi leri njhani. Kuve xiphiqo lexi nga hi fikisa laha i yini i ncini xi nga endla ku ze ku va na timhaka ta Bela Bill i mhaka Bela Act swi nga swi fambisa hi timhaka ta ku hava ndhawu yo dyondzela kumbe ku na van'wani va lava ku ya dyondza laha kun'wani se a va koti ku nghena. Leswi swi ku ri fika kwala ku laveka sungula ka nawu wa Schools Act wa 1996 sunguriwe ku va na Schools Act. Sweswi loko hi vulavula hi Basic Education Laws Act kambe kahle munhu un'wana a nga vula leswaku i Amendment Act ya Schools Act i ku ri loko u ya le ka Schools Act a swi nyika tikolo matimba a ku ri va ta endla nawu wa ku fambisa xikolo a ku na SGB Act i nyiketa SGB ku ri va ta fambisa njhani xikolo mara hi swi vonile ku tikolweni tin'wanyana ku fana na le Tshwane na le Pretoria High School a ku na mhaka ku ri ku na swin'wanyana va ta ku he we xiphanga xa we buti n'wana va ku la xikolweni xa hina la vanhu va ku va na swiphandla mara u kuma ku ri munhu huma le kaya a ku na ntirho endla ntirho le kaya so u ta kaya ku na u hlela xikolweni a na xiphandla yo byela leswaku ku ya hi SGB a ku pfumeleriwi ku munhu a ta va na swiphandla ku laveka swi humisa mara ya tiva ku ri ku ya i ndhavuko wa hina vanhu vantima swipayika ku laveka switiwela swi laveka swi humisa munhu. Le Pretoria High School ku na mhaka ku ri van'wana va nge swi koti ku ri va va na leriri loko i vulavula hi muriri steady ta kumbriri ku ri munhu ku laveka ku na ti-standards ku ri ku nge vi na ti-space blocks mara hinkwenu ha swi tiva ku ri loko ri munhu wa ntima loko u tshika miri wa wena u ta kuma leswaku endzhaku ka n'hweti kumbe tin'hweti timbirhi u ta va na ti-space blocks leswi kombaka ku ri i ndlela leyi xikwembu xi engeke vanhu vantima hi mara va ta ku byela ku ri a ku laveka ti-space blocks kwalaha mara u kuma leswaku hi nawu wa SGB a hi nawu wa ku ri Schools Act kumbe nawu wa so sweswi DA i lava leswaku xikolo xa le Pretoria swi kota ku vulavula ku ri hina i lavi vanhu va ta vulavula Xitsonga la xikolweni loko ri la xikolweni ku lavaka u vulavula Afrikaans ntsena hina a hi lavi munhu la xikolweni a ta faka xiphandla loko lava ku faka xiphandla famba ta dyondza le Ximun'we kumbe le Hluvukani so hi leswi pfunaka sweswi ku ri ku ta va na mhaka leyi ri koho ya ku ri ta vulavula leswi AfriForum i minister u vulavula leswaku u pfumeleriwile na AfriForum na Solidarity ku ri na 4 na 5 va ta yi tsala hi ndlela yin'wanyana mara sweswi Panyaza Lesotho na van'wana va Mundzuku ku laveka va ta endla swin'wanyana ku endla ku ri President Cyril Ramaphosa a nga
pfumeli ku ri 4 na 5 ita change. se loko se mi ta va mi swi hlamuserise sweswo Mashego ni lava hi ta heta kambe loko hi ka hi heta ni lava ku hi kota ku twisisa ku swilo leswiwani hi loyi n'wana i le ku dyondzeni i dyondza a hluvukani hi loyi n'wana i dyondza Giyani swilo leswi hi vulavulaka hi swona sweswo maka swi vulaka swi ta n'wi vuyerisa yini kumbe ko va ku ndlela ya ku va lava va ti-elites ku hi vo va nga ta vuyeriwa hikuva na vavo se va ta kota ku nghena Pretoria High na va yini laha hina va mbuya n'wani va nga fikeki hi ku na mali yo hakela xikolo fees hi hava hina hi ta hanyela hi NSFAS. Yeah, maka leswi swi endla mhaka a ni ri ni hlamula yi Polokwane sungula ni ku Polokwane loko u ri le Polokwane ri le ti-suburb ta koho ku na vanhu va ku ri va vulavula marimi ya ku hambana mara xikolo xa le va dyondzisa hi Afrikaans na English ntsena. So ende va ta ku byela ku ri loko u ri mutswari n'wana wa wena loko a tlhelela kaya ku laveka vulavula na English na Afrikaans leswi kombaka leswaku ririmi ra wehe ra Xitsonga ri ta fa ri ta lova ri ta fa hi mhaka ku ri loko u ri mutswari u nga vulavuli ririmi ra wehe n'wana wa wehe a nga vulavuli swi vula leswaku endzhaku ka malembe 12 ku 14 ra malembe ku nga vi na vanhu va kota vulavula ririmi leri ra hina vanhu vantima. So sweswi loko province ya Limpopo kumbe ya Mpumalanga i ta ku ku ya hina a hi pfumeli leswaku va na xikolo xa bilingual yi khomeni nyana Mashego yi khomeni nyana. la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Mashego a ma ha hlamusela ivi ku nghena xinchinani lexa a mi ka mi vulavula hi timhaka ta tindzimi na ku a mi sungule Polokwane se mi ku Mpumalanga ndzi ku loko u ya tikolweni ta le Polokwane le dorobeni u kuma leswaku ku tirhisiwa marimi mambirhi ku tirhisiwa Afrikaans kumbe na English va ta ku no ina bilingual policy mara loko o languta ku na vanhu vantima va ku tala lava tshamaka le va ku ri vanhu va vona va ta vulavula marimi va ta vulavula English na Afrikaans no swi koti ku vulavula Xivenda Sepedi kumbe Xitsonga i mhaka ku ri xikolo xi ku SGB i teke xiboho xa ku ri la ka hina a ku na Xitsonga va ku tirhisa English na Afrikaans. So sweswi loko nawu loyi i ta sayiniwa i ndlela leyi u ri yo i ndlela leyi DA nga laveki yo leswi vulaka leswaku HOD ya dyondzo i nga swi kota ku i ku no tikolo hinkwato ta la Polokwane ku laveka loko va ri bilingual ku ta va Afrikaans na Xitsonga Afrikaans na Sepedi Afrikaans na Xivenda kumbe English na Xivenda English na Xitsonga English na kumbe ku va trilingual or quadrilingual. So loko ku teka ti-HOD decision ya ku ri ku dyondziwa njhani hi leswi ANC na SADU na SACP va lavaka swona DA i lava ku teka SGB mara brapet mhaka yi leyi hi ku ri SGB yi endliwa i vatswari vanhu vantima va ku tala ngopfu loko va yisa vana va vona ka tikolo leti ta xilungu a va lavi ku ri va ta tshama la ka ti-SGB hi ku ri loko u ri ka SGB u nga swi kota ku ri u debate mhaka ya wehe ya swiphandla mhaka ya wehe ya ti-dreadlocks mara vanhu vantima va ku tala a va lavi ku tshama ka SGB va lava ku ri vana va va ta dyondza ka xikolo lexi mara va nga tshama ka SGB ende vanhu vantima loko va yisa vana va vona ka xikolo xa xilungu na Afrikaans a va va yiseli ku ri va ta dyondza Xitsonga wu misa leyi mhaka ku ri va lava ku ri va dyondza English na Afrikaans ntsena. So i mhaka leyi vonaka sweswi ANC na SACP na SADU a va kumi support leyi va kumaka yo kahle ngopfungopfu ka lava yitaka middle class vanhu vantima ku ri va kuma mali ya ku tala i mhaka ku ri va swi tiva kahle ku ri a va lavi vanhu va vulavula marimi va lava va English na Afrikaans ende loko va yisa ka xikolo lexiya va lava leswi SGB i teke xiboho xa ku ri ta dyondzisa xona ka xikolo lexi. Ya no kota tika kambe loko mi sungula Mashego mi kombisile timhaka ta ku leswi a va hi tekisaka swona lava va nge le ku hi tekeni sweswi a va nga ndlisi swona masungulo mi vona onge swi nga swi vanga hi sweswo swa ku ministara i wa DA kumbe i van'wani va swiphemu lava va lwisanaka na GNU ku na lava la ka SACP va lava ku wisa GNU a ndzi va swi loko Helen Zille na Stenenzeni va vulavula leswaku loko Cyril Ramaphosa a nga pfuka siku rin'wanyana a ku tshama la Khwarube ka vulavula leswaku vo va huma ka GNU ku na lava lavaka leswaku Cyril Ramaphosa a kwata ngopfu a n'wi provoka leswaku a ta kwata va ta susa Khwarube ka position leyi so DA ta kwata ngopfu ta huma la ka GNU mara brapet i leswi leswi va swi tivi
na loko Cyril Ramaphosa nga muthongola Khwarube ka Department ya Dyondzo DA yi nge humi ka GNU. So loko so hi mhaka ku ri ku na ti-minister ta home affairs, ku na minister public works, ku na swa ku tala ngopfu leswi va kumaka ka dile va na ka yona ANC space. So mara lavan'wana ma-SACP a yi ku ri va kariteka ngopfu hi mhaka ya dyondzo na SATU hi mhaka leyi ni vulavuleka ku ri ku teka tin'hweti 8 ya tolo Limpopo ku nga na ti-textbook SATU ri koho yi nga endli nchumu. A va kariteki hi mhaka leyi, va kariteka hi mhaka ku ri va lava GNU collapsa, ku ri loko se ku tayiwa ka local government ya 2016 u kuma leswaku ANC a yi tirhisani na DA, na loko ku nga va nga kumi ti-municipality va nge tirhi na DA ka municipality, ku ta va ku na leswi swi lunga ku i acrimony kumbe va nga vonani va nga swi koti ku tirhisana kahle. Good enough Mashego, khensile swinene ku dya ku engeta. Inkomo hi sweswo leswi va vulavula swona muhleri wa hina ku hi nga swi languti ntsena ku hi dyondzo ntsena, ku na swin'wana swi endlekaka ku tlula kwalaho hikuva ku vanhu va kuma swilo swo tirha hi swoho ma swi vona. Se n'wimirhi 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM, makoma ndlela mi nga tirhisa na Africa Munghana X ya hina leyi tirhisaka hi twa ku hi X kumbe angula mu ku yini eka mhaka leyi bulaka ha yona ndlela yoleyo. Un'wana wa vahleri va hina lava hi bulaka na vona hi minkarhi na masiku loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti ta Bela Bela Act hi ndlela yoleyo. Se wena u ri yini 0860002543 wena u angula u ku yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona ku ya amahlweni 0860002543. se ku va ala Afrikaans kambe va lava hi dyondza Xitsonga ke, kasi swi hambana kwihi? Kumbe hi ku lavaya i valungu ai areti na mhani swi twisisi leswi ngomi swi vulaka nonkent kumbexana n'we loko mo swi tsala swi anamanyana a hi ta kota ku swi twisisa i nonkent tinyiko. Se hi ku va ala Afrikaans kambe va lava hi dyondza hi dyondza Xitsonga ke, kasi swi hambana kwihi? Kumbe hi ku lavaya i valungu ai areti a ni swi twisisi kumbe yini swi ndlandlamuseni hi kota hi ku twa ku mi angula mi ku yini ka mhaka yeleyo. Mingisero wa mina 0860002543 loko na ha rindzele riqingho rero ima ni twa na n'wina mi nga ni tirhisela voice note ni twa ku mi angula mi ku yini. Ta bula hi yona mhaka leyi ku fika kwele ka awara ya 2 nhlekani lowu. Twana loyi Khalanga mfumo wa hina vantima na menero muntima wa Afrika-Dzonga wu lunghise swintsongo onha swo tala la tikweni. Se ku sele swikolo leswi swa ha tirhaka kahle na mhaka ya swona yi nga yi kumeka yi ha yimina namuntlha na sweswi va la ta nghenelela na swo va hetisa. A ni va hi byele swa mahala na hi pfumela hambi a hi tshami hi swi twa kwini ku ri ku na xa mahala kwala misaveni. Sweswi wa ri hi le ku rileni ku se le swikolweni le verine ku laveka mali ya ma-security ya rila. A hi lava mfumo lowu hakela na ma-security hi mpela ku ri ku i vana va hina i vamakwenu wa hina va tshovaka. Mfumo wa ANC a hambana na swikolo leswi swa la vubasa, a va ake swikolo. Vana van'wana va nga tata swikolo i vana va tiko ra Mozambique na matiko akelana, a va ake swikolo, a ni va pfuli tibodo, a va ake swikolo va tshika vanhu valava. Nhlekani Khalanga na muhumelerisi Ncindane. Nawu lowu wa Bela hi ku ya hi mina i nawu lowu wu nga le ku lwisaneni na rixaka ro karhi, ngopfungopfu nga rixaka ra Mabunu. Hi ku leswi ni nga twisisa swoho swi tikomba onge a swi nge hi koti ku va vanhu va Xibunu xi dyondzisiwa ku ya emahlweni, ku va ri swi ta hi ku la vanhu va tshama koho ku dominate rixaka ririmi ro karhi. So swi ta endla ku ririmi ra Xibunu ri nga ha dyondzisiwi kahle ku ya mahlweni, ku vana va voho a swi talanga ku va kuma va tshame ndhawu yin'we hi ku khuvangana ku fana na hina vanhu vo ntima. So nawu lowu lo endleriwa ku lwisana na rixaka leri ra Mabunu. Lexi a xi laveka ku ri timhaka ta ku mfumo lowu a wu endli swikolo swa woho wu sukela vanhu van'wanyana lava nga ta endla swilo swa voho kusukela khale. A va ti na tipulani tintshwa va endla swikolo swin'wanyana ku ya mahlweni va sukela Mabunu ya vanhu va ya mahlweni na Xibunu xa voho.
kambe loko vanhu la khale a va nga tindleli hi voxe a va tirhisa mali ya mfumo wa hina hambi sweswi hina hi va hi vekiwile backseat mara a swi ri swa mfumo wa hina ma swi twisisa tluni vula so se hi nge vuli ku volo ti endlela hi voxe a va tirhisa xihlawuhlawu xexi ivi va veka va kota ku twisisa timhaka ta ku vona ku va lulamisa swa vona kambe na hina ku sukusela hi 1994 a hi fanele hi endle swin'wana nchumu a hi fanele hi antswisile swikolo leswi a hi fanele hi akile swikolo leswi a hi fanele hi akile loko a ku tele swikolo la sweswi a ku ta nga ri ku riliweni hi ndlela leyi kambe lexi nga le ku hlupheni i ku vanhu lava va nga le ku hi rhangeleni va swi vona ku vanhu va le ku hluphekeni hi swikolo va tsandzeka ku yisa vana va vona swikolweni kun'wana swi ngheniwi hi mhaka ku va tirhisa ririmi se va ku hayi hi ta ololoxa timhaka leti hi wundla leswiwa ma swi vo se sweswi ku le ku luweni ku luviwa na hi GNU ku ka ku tirhisiwa bela hi yo mhaka na va lava swi nga va vavi swa dyondzo khale sweswi se swa vavava hi ku ya hi muhleri good enough mashego so wo yini 0860002543 nakona ku ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kama hi twini ku mahungu ya misava ya awara ya mumbirhi ya ta va yimise kwini hey nkarhi wa tsutsuma ya hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula leyi ya dokodela lexi endlaku ku ri ni la ku vulavula hi yona i ku incident leyi mi nga yi vulavula yi humelelaka ka Bungeni a health center yi humelela na le Tiyani health center hambi ko va dokodela wun'we na wun'wana kwalaha Tiyani health center 6:30 va ku dokodela fambile i te nkarhi munhu kasi o tima fona swi vula ku ta va ku ri yena hambiloko ni nga ri xo mara maendlelo lama ma vulaka hi yena dokodela lowuwani a hi tlheleleni laha ka ku va ri te nkarhi muni a ni vanhu lava no vutisa va vutisi khala nga phela a hi swi tekeli enhlokweni ku vanhu vo tala lava yaku a ti-health center ni le titliliniki i swisiwana i vanhu vakulukumba lava pfumalaka na ti-medical aid va rhilaya ka titliliniki na ti-health center hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nakona ku Africa wa vulavula a hi koti ku wena n'wangulo wa wena wu ri yini kwala u nga koho eka mhaka leyi bulaka ha yoho eka nhlekani lowu wo sungula mi yingiseri hi loyi nhlekani papa minjani hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukeli hi Kenza lava na xikala vito la a hi bot a ndzi kahle ma vona union leyi ya SADU leyi hello ni mi yingiseri union leyi ya SADU leyi a yi na interest ya student or vana va xikolo lexi va nga timisela xoho voho especially top executive ya SADU i ku dya ntsena a ku na lexi va nga timisela ku endla xona sweswi va complain hi bela bill as mi nga hlamusela ekusunguleni ku bela bill leyi ya n'wi pfuna njhani munhu loyi a nga le Giyani because hi ntiyiso a nge hi dyondza hi Xitsonga eka subject leyi economy matsonga ma khomi economy ku loko hi heta ku dyondza hi Xitsonga munhu i ta fika a thoriwa a tirha hi Xitsonga a swo ntiyiso vo tala va vantima loko va ri na mali hayi hinkwavo vo tala va vantima loko va ri na mali hi va vona Diamond Walk na le timovheni ku andisa na ku bindurisa ku kurisa bindzu ri kota ku thola vanhu vo tala a swi talangi kumbe a swi kona exactly na mina u so ni mudyondzisi ne yeah mara a ni dyondzisi a high school ni dyondzisa a college hi dyondzisa ti-maths ti-engineering science and other subjects because hi va hi dyondzisa ti-course laya mi kuma ku na a white man lungu vana va yehe dyondzisa science vana va ye a va pasi hinkwavo and 99.9% ya vanhu lava nga la i vanhu va ntima loko se ku fika nkarhi wa external marking because ku fanele ku tsariwa ti-exam ku ya makiwa wa apply la ku maka
loko vana vo va nga pasangi etlilasini u lava ku maka script swa ku tsala hi mani yes ma swi vona so vatsatu na mfumo wa hina wa ANC 30 years hinkwayo va tsandzekile loko va endla swilo swi va right especially eka timhaka ta education loko mi languta ti-college ta education ti fini hinkwato na yin'we one ya ha ri kona so lava vatsatu lava za va nga endla nchumu ehenhla ka swilo sweleswo vo lo miyela va ku hwi se loko va ku vo South African Democratic Teachers Union va lava ku representa mani mathicara kwini loko mathicara ma ha ri kona or mara a ni ti-college leswin'wana ti nga swi dlaya i mhaka ya ku tlakusiwe REQV va ku swantswa loko munhu a fanele a ya va mudyondzisi i fanele a va ri na B degree yes fine loko lavo system leyi okay loko ANC yi lo fika yi cinca system ku endliwa ti-REQV teleto ti tlakusiwa eka ti-college of education a mi voni ku ri ni vusiwana a ti ta hunguteka mina lexi ni vonaku xona ongeti a xi va fambisa a va xi kotanga ku xi fambisa kahle i timhaka ta ku tumbuluxiwa na ku tiyisisa ku swikolo hi na xikombiso xa xikolo lexi xi nga lo fa hi nkarhi lowa xidemokirasi Kheto Nxumalo yes lexi xi nga lo fa nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga wu na documentary ya ku kombisa ku xi sukela xi fika la sweswiwani xi yo fa hi mhaka ya ku yini hi mhaka ku lava va nga matimbeni a va swi twisisangi ku a ku fanele ku ndeka yini hi xikolo lexiya and ukuthi vutisa ku loko a va swi koti ku twisa njhani because kwalaha ka vona ka leadership ya vona va ri va na madokta ya education va na yini i ncini tsandza ku ri va kota ku twisisa especially na mhaka leyi mi nga vulavula hi yona na guest yo sungula ku kwalano ku eka 30 years of democracy loko va tsandzeka ku va ta promota tindzimi ta vanhu va ntima ku ri Xitsonga xi va Xitsonga xi koti ku va xi tiya ku fana na English na Afrikaans then now after 30 years va vulavula hi timhaka ta ku va ku promota one language it involves time and it involves a lot of money 30 years leyi hinkwayo a ri ku ri loko swi lo sungula 94 a ni vuli ku sweswi by 2024 leswi va swi tshamisekile mara at least a ku ta va ku ri na progress ya ku kombiwa ku ri se ku yiwa kwini hambiloko swilo swi nga tshamisekanga ku fika kwalaho ku fana na sweswi hi swi tivaku ku lava va Afrikaans va zamenyana hi ku sweswiwani vona ku na progress nyana ya ku ku dyondza hi Afrikaans se swi vula ku a va kota ku tshika ka tindzimi leti hi nga na tona ta ximfumo va tshika timbirhi va ku English Afrikaans se va fanele va tirhana letin'wana kambe sweswiwani hi ku tisiwa ka bela swi vula ku se swi ya thunya hinkwaswo se ku sungurisiwa hansi and Afrikaans na English swi famba parallel swi equal because loko fika xopeni u xava whatever u xava mati mati lawa ya tsariwe hi English na Afrikaans hi swona xin'wana xi nga kona misaveni loko u ta fika laha South Africa loko u fanele u xi xava ku na English ku na Afrikaans komba ku Afrikaans na English swi equal mara okay loko sweswi hi la ku sungula hi mhaka a ri ku ni la ku fanele ku sunguriwa ku va ku endliwa swilo mara after 30 years of democracy loko se fanele ku sunguriwa hansi swi va ku hi lava ku promota tindzimi ta vantima eSouth Africa va ta speka another 50 years ku ri Xitsonga xi ringana na English xi ringana na Afrikaans hi ta va hi ri kwini hina misava ta va se herini musa yi ta va yi lo helela n'wina vanhu va ta va hanya mahlweni va hanya kombo to mina khensa swinene 0860 2543 na n'wina ka Afrika wa vula i makumembirhi timana ta iseba awara ya mbirhi eka Munghana Lonene FM ndoko ku teri ku tisela na n'wina ku Afrika wa vula twi kusuka Masingita Mall Studio 1 ekuta ku ta xela wona na n'wina kwalo kweli hi ndlela leyo sa hi koti ku wena ku vulanga ko n'wangulo wa wena wu ri yini eka 0860 002543 un'wana ri hikokwalaho ka yini hi nga vulavuli hi ku president wa le Angola President Lorenzo Bakwala impela kambe hi ku yini hi kun'wana tlhandlela ku va president lava ngo vhakavhaka hi makhisimusi na yini lava mi kuma va kha va tise vana va vona ku va ta ku xaveni laha tikweni se va ku hi ta teka ku va na state visit sweswo swa ku taniya a ni ri hi swona no vula leswi van'wana va ri vulaka swona hi nga maAfrika la 0860 002543 a hi amukele n'win'wana mingisarelo nhleka aye Bootpack papa mina mpfuke i va tome njhani hayi ko hey la ti ta vuya Bootpack i tilanguage tingani hi nga na tona tikweni
xo sungula i ntiyiso vona na swineri language i rindzimi ra Xinghezi a hi ra ka hina hambi vakhegula hi va vulavula Xinghezi masiku lawa a ri tele ku vulavuriwa Xinghezi kambe mhaka nkulu leyi ni nghenelaka yo Buthpet i ku i ntiyiso mhaka leyi ya ku hi languta area kumbe ndhawu location ku hali ku tele vamana ku fana hina hala Limpopo hi hina ku nga Matsonga Mavenda Mapedi hi va na Xibhunu kumbe Afrikaans loko ti bela liya nawu luwa loko a wu koteka a wu fanekele va wu tlasa hi ku ya hi province ku province leyi yi khome vanhu vo tanihi vanjhani and beside Gauteng because Gauteng hi le nhlanganelweni a le ka munhu so mara letiya ta ku va na ti-rural ta ku va na ti-villages such as Limpopo KwaZulu-Natal na teta va northwest na va whatever hi toho leti a ti fanekele ti tlasiwa ta bela leyi ku ri nawu a wu tirhi na nawu hi mhaka ku i ntiyiso swi nge koteki ku n'wana wa mehe loko ni ri a Gauteng ni nga ku a xikolweni xa vanhu va rindzimi ro karhi ngopfungopfu levo basa loko a fanele a dyondza Xitsonga a swi nge koteki ma yi vona swi nge koteki mhaka yini hikokwalaho ka yini hikuva vhanga lowu nga ta va wu ri kwala ni Buthpet wu lehe ngopfu ku na mix yin'wanyana ya ku enge soti loko ku ri mabodhlele ni swi tiku khale leya yo tshuka ni fane ni yisa kwini yo basa ni yisa kwini hi mhaka ku classification kumbe ku tlasa swilo leswi Buthpet hi yona yaleyo ya ku languta province ku ri province leyi ku dominate vamana a hi vulavuleni hi le Mpumalanga a swi to ku Mpumalanga yi na Xipulani na Mandebele na Matsonga va kona then kwaleyi bele leyiwa yi languta kwaleyi ku va nga yi sota xinjhani va nga yi seta xinjhani haleni wa ka hina Mapedi na mahina swikutana hi vona ku va nga yi setisa ku yini Buthpet otherwise loko hi nationalize hi ku national hinkwenu un'wana na un'wana laha ku nga na xikolo loko ku ri na Mutsonga ku ri na Muyini a ku dyondziwe hi language ya a swi nge koteki kambe a va vuli swona leswi va vulaka swona va vula ku xiboho xa ku loko mi ri ka N'wamito ku ta dyondziwa hi ririmi rihi swi tekiwa hi nhloko ya ndzawulo yes hi swo va vulaka swona ntsena ivi van'wana va nga hayi swi nga vi lava va kanetaka va nga hayi swi nga vi tani hi ku nhloko ya ndzawulo yi kumbexana yi nga tala ku voyamela ko karhi a ku vi vatswari va vana lava nga kona ma swi vona mara Buthpet kwalaya ku na domination va koho lava dominataka va dlina vana va fika va ku tolovela a dlina a pasapasa Xitsonga xexelexo a ya hi xo mahlweni mara ku na lava dominataka ngopfu ene mi kuma ku lava n'wanyana a va tele lava va nghenaka a va talani ngopfu ku tele lava ya va vini va ndhawu vini va area so ku endleka yini laha Buthpet so leswi endlekaka a hi tlaseni ku ya hi ti-province hina haleni nga ku i 4 i Xitsonga i Xivenda i Xipedi and then i Xibhunu ku nga Afrikaans a hi tlaseni hale Limpopo hi ti tlasa ku ni vona nga ku yo yi nga ta va solution leswin'wana swa ku hi nga hlanganisa hi ku i ya dyondza Xichangani a Cape Town swi nge lungi nametweni inkomu Buthpet Nkhensi 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela President Matamela Cyril Ramaphosa va rhurhele president wa le Angola lava nga ko la Afrika-Dzonga ntirho lowu wu le ku endlekeni laha a Pitori a Union Buildings sweswi hi vulavulaka kambe amukeleni n'wana mingiseri hi lo nhleka a ka ha ri na munhu la 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni un'wana la nhlekani 0860002543 inongonoko i nomboro leyi tirhisaka hi kota ku twa tlhelo rin'wana ra wehe ra mhaka ngopfu loko ka hi languta ka timhaka leti ta nawu mbisi leswaku ri nawu mbisi ku nga nawu sweswi ni vulavulaka na wena hi nkarhi lowuwani munduku ku ta va ku se tin'hweti leti tinharhu ti herile hi yo mhaka vanhu vo fana na va SADTU vo fana na va Premier wa Gauteng
va tikomba va kha va vekela minkarhi ka president hi ndlela yeleyo mina Khalanga ni vona yi ri kahle act leyi hala tlhelo a yi kahle hikuva nkayivelo wa vadyondzisi wu ta nyanya. Just imagine in an African school va enrolla Xitsonga, meaning ku ri they will have to source Tsonga teachers. Do we currently have enough teachers in our school? Ripfumelo Jafta. No, so vula ku swona swi vula stani ku loko ko tekiwa xiboho va ku a ku ri xikolo xa Afrikaans kambe ku na Vatsonga va lava nga koho kwalano na va lava ku dyondza Xitsonga, swi ta vula ku ta laveka mudyondzisi wa Xitsonga i ntiyiso, kambe kwa ku dyondziwa hi xibunu kumbe hi xi-Afrikaans. I ripfumelo Jafta a nga tisa tlhelo rorolero tirhise mathebula DP at sabc.co.za. nakona ku Afrika wa vulavula ntirho hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku twi wena ku n'wangulo wa wena wu ri yini kambe ha vula na namuntlha hi ri tindlela hinkwato kongoma le a nkonko wa stadium vhiki leri tako nkarhi wo tani ku tiva mani nga va kha hi haxa ka tin'wana ta tindhawu kwala se hi kha hi kungela ku ya ka Xitsonga Music Awards hi ndlela yoyoleyo. So mingsa ro Munghana Lonene FM makomba ndlela nakona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela tweet kusuka la studio 2A hi le Polokwane. Un'wana muyingiseri lo Nhlekani imamukele ka Munghana Lonene FM Nhlekani. Bukile Khalanga. Vukele mjari papa? Bukile. I can't. Vulavula na FM makunda kwala kwala Polokwane ntirho akahela nkambo ka maweni. Khalanga le mhaka leyi yi yi hlanganisa ngopfu. Kahle mfumo wa hina vo lava ku famba va tlhontlha vanhu le laha ni tshamaka Khalanga laha ku na xikolo na sweswi nga vo tshama swigevenga na tinyoka swi na tilayiburari a xikolo lexi a xi ri na ti-boarding school na swilo hinkwaswo xi helerile na timovha. Swi sweswe mfumo wa hina ko hahlulela mathanga ya mati ya wini va tsandzeka ku fika na tilayiburari tibuku ti lo bola laha tibuku. Mi vulavula hi kwihi kasi n'we? La mawawa la xikolo xa xiborini Khalanga a va rhwala tibuku hala ka va Mtititi hala ka va Mayefu ka kunikundati va ta tiveka lava ku le library ti lo bola laha tibuku sweswi laha tibuku ta ririmi ra hina tiborini laha hi nga tikumi laha na sweswi. Xikolo lexi a xi ri na boarding school xi ri na swilo hinkwaswo na sweswi hostele laha ko Madumba a xi le ku ndzeni ka nchumu. Tibuku ti lo bola mani ri va ri na swi tiva a ti rhwariwa hi titiraka ta mfumo ti satheriwa laha va ku na library laha ti lo bola na sweswi loko mo ya mi ta kuma ku ri tshuka ra tibuku laha leti nga lo bola ta matimu ya hina hi vulavula ku hi ririmi leri hindu hi lava ku ri sirhelela hi lava ku sirhelela swilo swo karhi a hi endla nchumu a ku ri na movha leyi ri ya mfumo laya leyi a yi tshama laha xikolweni yi tirha swa mfumo hi mfumo wolowo wa apartheid mara mfumo wa hina yi ye kwihi movha liya veri yi ye kwihi ku na laha swi tivaka ku yi ye kwihi? Yi ta ya kwihi lombalaka na mfumo wa hina laha a ku na a ni masaka nkarhi wa tiwamulandi Khalanga swikolo swa kona leswi a yi xaveriwe movha leyi a yi tshama kwalaha xikolweni yi tirha mitirho ya xikolo baki leyi a yi tirha laha. ma yi tiva registration a ku ri GR kumbe ku ri GY kumbe ku ri G mani? Kasi a hi tirhisani GR mara voho a va tirhisa liya ya registration ya movha ya government. Yeah. A ti tirhisa tibangi leti a ti tirhisa registration ya government. Swi vulaka ku ri gas 4. Ku ri gas 4 gas 3 gas mani kwalaha mahowa a yi ri kona laha ku na hostele na swilo mun'wana laha mi ta kuma ku ri na hostele boarding school ya vana va xisati boarding school hala nga ku ri na inani ya va xinuna ne kokwaneho Belezi Daniel Risiva a ri boarding master laya moya wa a tlhele ku rhula mukhalabye luya na hi kule a ka ra tshama laha xikolweni a muka hi 15 loko a hola a tlhatlhelela laha xikolweni a rindze vana lavaya leswi va byele so mani swi tiku va yisa kuni na sweswi Khalanga vo lo ri nga ta ku pendapenda tihostele leti antiko va pendela yini ko va nhova a ko va na nchumu va ngetele swikolo tibuloko ta swikolo na tithoyileti hala a ku na mati a ku na nchumu mara va ri va hala ku lwela na lwela yini tibuku ti lo bola na sweswi laha loko mo nghena Khalanga tinde tshuka ndzeni ka library leyi nga pfuleriwa hi khayelese mani na mani laha a ku tiva ku tiva nemetweni lama wawa xikolo xa xidime ngopfu nemetweni mo ni voni leswi va nga ta byela swona
swona la kula ka hishisa na tsandzeka ku lunghisa swivoho Nemetwile papa. ukhenza mekhalanga Enkomo sweswo mi ngisala mgana lona FM 0860002543 hileswaku tiko ra Afrika-Dzonga ne ai mina tiko ra n'we ri ntsandzi twana ku na vanhu va tindlaku maphorisa va nga ri maphorisa va fika ku hi te ku secheni na ka n'wina la va nga ri maphorisa se i maphorisa ya ti-fake swimbalo i ti-fake swakudya i ti-fake hileswaku kahlekahle i yini xi nga xa mampela ko va xin'we ntsena ku nga khala ka Pat Mathebula na Afrika wa vulavula mi ntsandile ka yini mi ntsandile nkama n'wana va ri ku tirhisiwa tintombi ta kahle mani ta ti humelela i nga ri maphorisa mina va nge ni sungule va nge ni bayizeli hi ku languta kunene na ku vo ku chansa wena loko ri chansara ni ku vona twi hi ku ni languta kunene ni vhe ni ku vona ku chansara se ai kumbe ni wo hetsela hi twa ku hi nga kuma wo hetsela na 0860002543 ni kona ka Afrika vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela namuntlha ni tsarile ni ku ni tsala khampani yin'wana ka X ni ku loko vanhu va lava ku pfuniwa va pfuneni va nga staka hina hi ku loko hina ze va nghenisa la moyeni la swi ta tika swi ta mi onhela n'wina tanihi hi khampani se van'wana va kha va ni hlamula va kha kano hi le ku swi languteni sweswo a hi tweneni ku nga va ku ri na un'wana hi twa ku angula ku yini hi vulavula hi timhaka ta dyondzo mina na swi rhandza ku tanihi maAfrika-Dzonga hi famba hi ndlela yin'we hi dyondza swilo swo fana ma yi twisa mhaka ya kona leyi hi vulavulaka yona kambe hi nga tirhisiwi hina tanihi vaaki ku lwa tinyimpi xo sungula ta tipolitiki xa vumbirhi ku lwa tinyimpi ta ku vuyerisa vanhu lava nga le matimbeni hi nga tirhisiwi ku na vatswari vo tala va nge le ku hluphekeni sweswi va lava ku dyondzisa vana va vona va fika va kuma ku a n'wana wa nga ngheni ka xikolo lexi nga kusuhi le ka vona hi mhaka ya ku ririmi leri tirhisiwaka ra ha rona va koho se swi vula ku loko se ku simekiwa nawu lowu swi ta va pfuna hi ku loko ku ri ku makhelwani wena xikolo lexi nga kusuhi na wena xa va ri va lava ntsena lava va nga ta dyondza ya Afrikaans ma swi vona ku se va vheva va ku pfalele handle i ntiyiso sweswo kambe ze hi fika kwala ka nkwetlembetani wa swikolo hi mhaka yini hi mhaka ku lava a va fanele va byala vutihlamuleri bya ku hi akela swikolo a ve le ku akeni loko ho vitana sesitsakani la auditor general hi ku timali muni leti nga huhisiwa Afrika-Dzonga ti tele leti ta ya ti yi vuyise kule tanihi tiko swin'wana futhi a swi swi lava mi ya vutisa auditor general mi languta kwala ka tindhawu teti mi tshamaka ka tona patu rin'we ri ndliwa ka 3 ma swi vo ti-RDP ti fanele ti akiwa ka 2 emutini wun'we hi mhaka ku liya yin'we yi wini se sweswo hinkwaswo i swikombiso swa kahle leswaku vanhu va le ku ndzeni ka yini vanhu va le ku huhiseni timali leti a va nga fanele va ti huhisa se va hi fika ka ku se tanihi tiko hi va swisiwana loko hi va swisiwana hi kutani ma hi vona ku se xiyimo xi njhani sweswi swi vula ku se ko kwetlembetaniwa ko swikolo sweswi nga kona loko a ku swikolo vanhu va nga ri na xiphiqo a hi ta va sweswi a hi nga ta ze hi vulavula hi swona na swikolo ta swi tele a ku ta nga ri na munhu a nga ta ka ku bena hi hala wona hi dyondza ni xin'we a swi ta swi nga ri kona se hi mhaka ku a mi akangi swikolo a mi ndlangi se hi hetelela hi fikala ka xiyimo lexi hi nga ka xona sweswi xa ku sweswo swani vanhu un'wana na un'wana lakuta xikolo xin'wana na xin'wana ku xexi nga kusuhi na mina la xikolo ni ta yisa n'wana i ntiyiso n'wana un'wana na un'wana i fanele a dyondza kusuhi na le ka vona i ntiyiso ku hi nga tirhisi ririmi ku hambanisa timhaka ta ku maAfrika-Dzonga ma fanele va khomiwa ku fana swi nga ri na mhaka ku i wa ririmi rihi i ntiyiso sweswo ni yima na swoho kambe leswi ni nga yimiki na swona i ku va mi tirhisa timhaka teto ta ririmi ku tumbela ku va mi nga ndangi leswi a mi fanele mi endle swona mi nga tumbeli ku a mi fanele mi ake xikolo mi nga tumbeli ku mi tsandze hi kheto nxumalo yi fa mi yi langutini mawawa se xi nghenini la va ri pambeta leswi a hi vulavula hi swona va ri vubye va lemana ni hlaya futhi ni ya mahlweni mi yo swi tshika swi fa mi kha mi swi vona kambe mi endle yini a mi ndlangi nchumu sweswi mi ri na xikolo lexi mina na tsaka loko ni ri laha hi ku na swi tiva ku laha a Northern loko bela yi sayiniwa kahle yi helela n'wana wa mi to ya nghena laha ni ku nga vulavula Afrikaans n'wana wa mina i la Xitsonga mi ta vona plan mara ta dyondza kwala
va ku hi ku lavini ku xitandi xa mina hi xikwala ni tshava ku va tlheka xikolo nongonoko wa humeleriwa ncintani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane na nongonoko lowu fanaka munduku ni ta va ni kha ni ku haxela wona chick suka studio 1 a Giyani handle ka sweswo a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kona hina lavaya se hi ya ka nongonoko dzumba na mina u kona a hi ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani siku ra n'wina ri vele rinene ku ya mahlweni ani tata Edzari nkowankowa Giyani na le Gapane uyikho kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Magomandlela